pulpita tanga soya chachi ponilo edagan ngai tlagya taka I nun chua pui turin mala turin thalai oi kan pen chuak do na ni kan ti thei masak ber su vei na nei he ni kan vei turani vei lo I pathian na huwa I ram le nam I vei lo ni chuan turam nge I veang turam nge mangayang pathianin a ram le nam vei lo he a huwa amamo lo cheu kan ti teang a chan chu Ezekiel azia ka khan tien kan muwa Jerusalem ku fang chuak la a chunga thil ten om ti to te awanga trap thin te an chala chin sia ro atia vantir ko tira anunga vantir ko danga tir le a chin sia na nei lo zong thak that five kama mo lo ku tiang khu Jerusalem chunga thil ten om ti mureng a trap ngai lo ve ngai lo chin sia na nei lo ho re that five ro Peter an ne mo no pang an ne mo zuwa su ta chuan han pi tak tak ta an that ta mia biak ina upa howa chuan tran ta ti le ngal ram ko san hruai tu in te se kan ram le nam ve na nei lo e kan pialo ka salvation biak in ain kan biak ina thalo palang ti vel mai a hetiang ringot mai anilo iti teang Dina dot lea chuanin mani filim ngam angai a chilai siam thatu ni tur hian zani nai in zot kau kawang zirlai ang zani om cheu Isua Krista ming awanga scholarship lalo ngam eng zange om cheu zani nai thu soi tui min ngei ro poi ka timia alo kan scholarship la ka yan kum khat chung ko sum lak lu bel khoma nuai ne tling chin chuan lak thei ani lo DC a VC le DC a khoilai poni sela income certificate hi nuai lamin alem ma dot so in engzange siam tir seu corruption hi mani level a theu kan do ngam lo chuan helaya minister corruption hi isoi lo meng u temo SE temo corruption khoi le contractor ho thilti soi lo meng u mani chan khana chuak theu hi kan bitum ngam lo chuan kan do ngam tak lo mani filim ngam angu biagin pon lama kan nun te ulukangu an lali suana te lam in eng chumi mit muin eng rose I chuan in pawa na mi chun choi moi thenga ti biagin chunga kan lam lai hi sil sarwa hian min te nan an mang berlo I suwa te nan pon manglo kan lungrem chim te hi sin I suwa te nan an man kan lam lo lama khanan lo ke ni corrupt em le a eng kim mai a mi nui ti sa del litlanga kan DPR zuk thon thak te midday meal dong tur enrollment kan thon thak atang ten parliament office newa khon min nui za ta sen zong ho ne na chan kan lam na salutuk in selo ni ka zuk ti mai la an ngai sang chuang lo khatiang lam pang kha zuwain biagin pon lama kan nuna hian kan eng hi min muin eng ro se corruption ni kan do tak do na ni chuan a dor le zon rumi te hi kan ngai sang tu ni lo pulpita tanga soya chuanin akan husit kan endong turin hanti puk chu amoi chi alo mai thea kan HCS turani anti taila kan in klon siak turani lo ti tang câu sana po hian kan tlon huam turani lo câu san poi kan in en no na ngai kan ti lutuk chuanin a kan ti nuar palanga ro deu ho hian tholo man tho thadu lo palanga ti de kan lau ni ange lau mia su Isua Krista nen re theila kan lim zo kang